Vì bà chê từ bán Pruh tại dương ốc chùm nửa chất đòi khuôn ấy Rứ có dương ốc chăn tệ nực nông càng nghe nâng tớ bà chê Nhìn nhóm chăm cho cả ná cục ong chăm cho cục giang nực nông lục này không yên chia ạ xa thê ra nạ sầm rạp đà nà tê Nì dây tam phê xa xa mánh Cứ sầm rạp nẹ miên sầm mặt tập hiệp Nì dây tam phê xa thô hao ta sầm rạp nẹ miên bon Mên thế Chẳng mên thế Anh ná cốt rập bó bà cả ná cục ong nâu khmênh tuốt tìm bàn tê Tại anh ná cốt bó dây Trong cả ná hiên tuốt tìm bàn Ta khmênh tôi thôi chụp tiêu vì nà tiết cào tê Có khmênh American nà một ca vô tà American tiết đài Tại bà khmênh vinh mơ anh ná cốt Mình khơi tê Cái ai tâu chỉ rọt mình trây Rồi có ai tâu chỉ rốt trây Anh nâng cứ thả Mơ mình đăng này Tại bà cha dụ học chất hơi Off lờ à Nâng ai Nâng riêng ca chỉ mùi Chiung Chỉ mùi bà chạy Nâng từ Nâng chẳng Chẳng ban nẹ đã trở đam cư bà cả ná Cửu bà ông nâng khmênh cho non kroi Chỉ bị xe Miền Ní cầm nít ní lõ nè Trong cả ná control maintain Ní sắt cây kró để nào Miền đây thả miền Sầm mắt tập hiệp riêng Còn tại miền lát tập hiệp riêng Miền sầm mắt tập hiệp riêng Tại khoa lát tập hiệp Khoa thả vì cả Trong cả ná thọp Cầm sọt luôn anh chẳng Trong riêng xà la lõ cái ọt bàn riêng Ê chừng mà này là dây lũ mà nè anh tam xà lá nâng riêng xà lá thay nâng ban tâm mà vẽ lôi riêng tao nhôm tròn ca kê tiện cả không mà vẽ nâng á vậy lần là bột micro nâng à cả nâng chăm ban riêng đâu xà lá ACE xà lá Australia nâng riêng ban mà vẽ nâng nhôm tròn ca kê tiện thơ sâu từ mồm sòn kê ruột chất chọc vẽ phân tụ có ban lò đây mà thá mà vậy bị mật rôm tháng cần là dây là u mà này ấy nhá dây nông chết đó nè dây tha một nẹt tầng ọc này anh nhận men khai trên tịch tê còn tem mà riêng khmer oi chanh tê phân là vậy để dương khmer mau bị khmer lôi để bởi vì bị khô các bà riêng bên chanh phụ này tê dân bàn tăng chất mùi tiết tha bờ sân rô ca nghe lò mình bàn mục là bo lò mình bàn chăm côn ở bàn riêng lò tế ọt vô propon tê tăng chất chân đúng không mình trong ai của bạn đo côn nhớ lẽ cho mà mai chơi tập rap nè bùa mùi khné nó mình đăng thì giang mấy tích cho sắc vô bọc pôn chứ để à rư bọc pôn bên mình bà rồi đấy bên tới nâng trăm côn mấy nhỉ ôi côn nó riêng sốt ban lo ớt rư có ôi là ham đôi dương chân tí tử cực men té nó bọn cục ông khmênh nhỉ nâng ngày cùng pruy thà bọc pôn mình bà rồi thế à lâu nay rồi ta tam Facebook có ban này à vậy đến lồng ba cứ ca nghe chỉnh chăm chỉ vớt một rồi bo chỉnh chăm chỉ vớt tê men đấy nâng à mà phải cho bịa mà trong rồi tích thá cô ca ở vậy môi đại dương đã nè vía para cháy cứ miền pi giang ti môi cứ ở ròm thưa ti pi cứ dương bọc bong ca nghe nâng đợt luôn anh tem đỏ nét đợt ti mơ nghe dương mình men chỉ bọc hết này ca para chơi bao dương tê tại bởi dương mơ nghe luôn anh para chơi hỏi nét đợt ti mui nô cô pi nô cô mơ nghe dương á chưa cầm lăng chất oi dương chia diêm từ vinh tê đôi thà nó chênh màu riêng bàn tình tuổi nó đời xa kêu tha oi ta lưng tê cho ta cả nạ cam ca vót cầm nạ thà nó thà tôi sốt muốn nấu tè lục dây mà nè cọt cò lùm ba hay thà toàn trụ bày đấy cả nó mà cha bón chơi tật đinh cái này ấy tôi rốp bày cái lốc tha pi đong bay đón ta năng sẹt mong ôi lục on ní chăm bạch bày ta sắc tu vĩnh năm mu đầy hồ đầm bàn trụ phóng á bàn pha thì ta nên mơ nghĩ mẫn nút nữa nè bàn thà giấy không chết ta ấy cùng toàn ngóp à pe sắc tu vĩnh bờ rô à pram rôi ha pram trụ bàn ót chơi trụ rồi tại chăm mơ nâng à
chư chập ta nó tha ôi đó ban trình mô riêng tình nát tình này mình đăng sấy cả nó thì bố tăng vì tôi từ nào có phải là côn lô nè à chẳng ca mơ nghe đã tí mình men chia bọc hết ao dương para chi têแต่ ai chỉ ca chùm rung tự chất ao dương prang từ vinh tê តែបើយើងមានងាយខ្លួនឯងអើយខ្ញុំធ្វើម៉េចពូជខ្ញុំវាអន់ធ្វើម៉េចខ្ញុំនឹងវាមិនកើតអានឹងទៅអត់ជោគជ័យកើតទេការបដិបត្តិធម៌ក៏អញ្ចឹងសម្ដែងធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងដែរតើការស្ដាប់ធម៌មិនចូលនិយាមធម៌មាន5ចំណុចទី1មើលងាយពាក្យពោលទី2មើលងាយអ្នកសម្ដែងទី3មើលងាយខ្លួនឯងឃើញទេមើលងាយខ្លួនឯងនៅតំណឹងមួយដែរនឹងពពុទ្ធសម្ដែងដូចញាតិញោមគេហៅមករៀនធម៌អើយខ្ញុំល្ងងណាស់វាល្ងងចេះតែមើលចៅហ្នឹងទៅម្យ៉ាងទៀតល្ងងពីកំណើតអាហ្នឹងគឺថាប្រាប់ឲ្យលេខកើតមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេហើយនឹងការមិនយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងដូច្នេះការបរាជ័យការដួលអ្វីក៏ដោយមិនមែនជាការបរាជ័យជានិច្ចទេខ្ញុំកណាថាបញ្ចប់ឯងប៉ុនសុំ10នាទីទៀតចាអត់អីទេញាតិញោមហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍មួយវិធីសាស្ត្រធ្វើមិនឲ្យខ្លួនឯងបាក់ស្មារតីក្នុងការធ្វើអ្វីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាសរសេរបដើយកមកដាក់ក្នុងជីវិតខ្លួនឯងបដើថាខ្ញុំដើរយឺតតែមិនដែលឈប់ញញឹមយល់ទេសុខចិត្តដើរយឺតតែកុំឲ្យទៅឈប់អ្នករៀនជាមួយអាត្មាខ្លះរៀនឆ្លាតបន្តិចឈប់រៀនហ្នឹងបន្តិចទៅប្រឡូចកោចទៅណាទៅវាអាំងឆ្លាតហ៎ហើយអ្នករៀនជាមួយខ្លះអាត្មាខ្លះអត់សូវឆ្លាតទេប៉ុន្តែរៀនព្យាយាមហើយព្យាយាមទៀតខ្លះទន្ទិញមកយប់ចាំពីស្លឹកសូត្ររត់មាត់ប៉ុន្តែមិត្តភក្តិអាត្មាមួយណាមកយប់តែ3 4បន្ទាត់អត់ចាំទេនិយាយវាណិតគ្នារៀនប៉ុន្តែរៀនអត់ឈប់ទេណាព្យាយាម4-10ឆ្នាំទៅជាលោកគ្រូបល័យប៉ុណ្ណាណីឥឡូវសឹកទៅវិញធ្វើធម្មការស្រុកគ្រាន់បើដែរបានពូនស្អាតគួរសមអ្នកឆ្លាតឲ្យប្រភ្លេចប្រផ្លោយហ្នឹងគ្មានប្រយោជន៍ទេហ្នឹងចឹងមិនថាសុខចិត្តដើរយឺតតែកុំឈប់យល់ណាហ្នឹងដូចសមាគមហ្នឹងមូលនិធិហ្នឹងចឹងបានប៉ុណ្ណាវាជារឿងប៉ុណ្ណឹងតែកុំឲ្យតែឈប់បរាជ័យហើយហ្នឹងចឹងទោះបីជាវាដួលធ្វើអីក៏ដោយទោះបីវាដួលមិនបានដូចបំណងប៉ុន្តែយើងអត់ខាតទេឧទាហរណ៍ថាមកប្រៀបធៀបបដាល់ចុះយើងចង់វៃឈ្នះអ្នកបដាល់ខ្លាំងស្អីអេប៊ូថងហ្នឹងយើងហាត់ដើម្បីផ្ដួលអេប៊ូថងអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ដល់ទៅវៃទៅវាខៀវភ្នែកអត់ឈ្នះគាត់ទេសួរថាយើងខាតអីតាមពិតវាបាត់តែមួយចំណុចគឺការចាញ់អេប៊ូថងប៉ុន្តែបើយើងវៃជាមួយអ្នកក្រោមនឹងបន្តិចឈ្នះប្រៀបធៀបជាមួយមនុស្សអត់ហាត់សុតយើងខ្លាំងជាងមែនអត់យល់ទេហ្នឹងយើងនិយាយពីចង់ផ្ដួលអេប៊ូថងនោះហាត់មួយថ្ងៃហាត់ឡើងខ្លាំងណាស់ណីណាប៉ុន្តែវាខ្លាំងអត់ដល់អេប៊ូថងទៅដល់ខៀវភ្នែកប៉ុន្តែបើក្រោមអេប៊ូថងបន្តិចយើងវៃផ្ដួលបានមានន័យថាកម្លាំងរបស់យើងមិនមែនដូចមុនទេបទពិសោធន៍របស់យើងក៏មិនមែនដូចមុនដែរវាគ្រាន់តែមិនបានមកចំណុចប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតវាចេះបាត់ដែរមែនទេរៀនសូត្រក៏អញ្ចឹងដែររៀនចង់បានធ្វើនេះតែវាមិនបានអាហ្នឹងមិនមែនយើងខាតណាយើងចេះធ្វើអីក៏ដោយបង្កើតធ្វើស្អីមួយក៏ដោយឈប់មានគំនិតឈរចាំមើលគ្នាឲ្យសើចអ្នកខ្លះអត់ធ្វើទេដល់ពេលគេដួលអញថាមិនខ្មោចហើយប៉ុន្តែមនុស្សហ្នឹងអត់មានបទពិសោធន៍អីទេចាំតែថាអញ្ចឹងឯងអ្នកដែលគេធ្វើឲ្យបរាជ័យពីអង់គ្លេសមួយបរាជ័យហ្នឹងគេប្រើពាក្យថា fail F A I L fail អាត្មាចេះតាមគេដែរទេមិនមែនចេះខ្លួនឯង fail បើសិនជាយើងគិតនៅក្នុង positive meaning នៅក្នុងន័យដែលល្អណា fail គឺជា short form របស់ first ហ្នឹងគឺ
ដំបូងឬក៏លើកទី1 A គឺជា short form របស់ attempt ប្រែថាបំណងឬក៏ឆន្ទៈដែលយើងធ្វើអ្វីមួយនោះ I ហ្នឹងគឺពាក្យ in L ហ្នឹង learning first attempt in learning គឺជាការរៀនសាកល្បងលើកទី1អញ្ចឹងពាក្យថា dual ហ្នឹងគឺជាការរៀនដំបូងដូចយើងរៀនជិះកង់អញ្ចឹងណាបើយើងគិតថា dual ឈប់ធ្វើមិនមែនទេជារៀនជិះកង់តែជិះ dual ទេដំបូងមែនទេញាតិញោមធ្លាប់រៀនជិះកង់ទេអាត្មាដាច់កកូតនេះអស់នេះជិះទៅវាមិនបានឡើងលើកែព្រោះវានៅទូចហ៎មិនជិះឲ្យលើរៀនហ្នឹងឲ្យអាមេវាពីក្រោយហ្នឹងដាច់កកូតអស់ដួលនឹងដាច់ជើងដាច់អីអស់ប៉ុន្តែបើមិនបោះបង់សេចក្តីព្យាយាមនឹងមានថ្ងៃជិះបានមែនទេមែនទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងលះបង់សេចក្តីព្យាយាមទៅជាការបរាជ័យពិតប្រាកដនឹងចឹងគ្រប់រឿងទាំងអស់មានរឿងអីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្រប់រឿងទាំងអស់គ្មានរឿងអ្វីដែលថាធ្វើមិនបានទេឲ្យតែមានធម៌ប្រចាំចិត្ត4យ៉ាងណា4យ៉ាងពររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឆុតណាស់ទី1គឺឆន្ទៈគឺការពេញចិត្តពេញថ្លើមនៅក្នុងកិច្ចការងារហ្នឹងគ្រាន់តែពេញចិត្តខ្ញុំចង់ដែរតែអាហ្នឹងក៏តរួចដែរដូចនៅមកវត្តអញ្ចឹងណាមកស្ដាប់ធម៌ដែរណាហេឮថាលោកគ្រូ30ជាមកសំដែងខ្ញុំចង់ដែរតែហ្នឹងចប់ហើយនិយាយឲ្យសង្ឃឹមមុនហើយតែក្រោយហ្នឹងអត់កើតទៅហ្មងតែបើនិយាយតាំងមុនតែចុះអត់អីទេតាមរវល់ខ្ញុំទៅមិនកើតទេប៉ុន្តែលោកមកសំដែងធម៌យូរម្ដងទៅអាតែហ្នឹងល្អមែនទេទៅខ្ចីលុយគេខ្ញុំអាណិតបងឯងណាតែកុំសង្ឃឹមណាចេញអាណិតមុនតែបើគាត់និយាយថាតាមដែលខ្ញុំកុនណាខ្ញុំពិបាកដែរហ្នឹងតល់លុយតល់ដៃតល់ជើងដែរប៉ុន្តែបងឯងហើយអាហ្នឹងសង្ឃឹមចុះចេញពិបាកមុនតែក្រោយយល់ទេហ្នឹងហើយឆន្ទៈវាល្អហើយចិត្តចង់ប៉ុន្តែបត់ឆន្ទៈហ្នឹងអត់បានទៀតការងារស្រួលក៏ដោយស្អីក៏ដោយតែអត់ចង់ធ្វើមិនកើតទេប៉ុន្តែបើមិនត្រឹមមានត្រឹមតែចង់អត់មានវិរិយៈគឺសេចក្តីព្យាយាមទៅរួចទេអត់ទេមានសេចក្តីព្យាយាមធ្វើពុទ្ធធ្វើប៉ុន្តែអត់ចេះយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យពិច័យដែលហៅថាចិត្តតៈណោះល្អទេអត់ទេរៀបស្អីក៏ដោយរៀបតែកតេលមុងក៏មិនល្អផងអើយតែខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ព្រិះព្រុសដូចកន្លែងជ្រូកឥឡូវរៀបប៉ុន្តែបោកភីភុះតម្រុំតែស្អាតនេះគេតម្រឹមជាយគេតម្រឹមកុំឲ្យវាកូនកុំឲ្យវាភ្នត់ឃើញទេហ្នឹងភាពយកចិត្តទុកដាក់ទៅការងារហ្នឹងស្អាតមែនទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងមានត្រឹមតែឆន្ទៈមានត្រឹមតែវិរិយៈមានត្រឹមតែចិត្តៈប៉ិនខ្វះបទពិសោធន៍ខ្វះប៉ិនប្រសពខ្វះបញ្ញាចង់ធ្វើល្អក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងទៅការរៀននេះទៅជារឿងសំខាន់ឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តៈរឿងល្អហើយប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើឲ្យឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តៈវិមង្សាទៅជាការងារត្រឹមត្រូវទៅជាការងារមានប្រយោជន៍ពិតប្រាកដគឺត្រូវបណ្ដោះបញ្ញាដូច្នេះបុណ្យផ្កាថ្ងៃនេះចាត់ទុកថាជាបុណ្យបណ្ដោះបញ្ញាបណ្ដោះអ្នករៀនបណ្ដោះអ្នកសិក្សា